Salim Jakarta. Iya, Pak. Itu baru Velocedo. Juga patah bayi mata. Pina senga keto senga. Inang lain, keto lain. Pina lain keto lain. Tiru. Tata para kamatanta. Tata pilo rako lanteran teka dua lantai tantu kaluran. Rabawi sang salurike. Lengan noi sang aminang. Rabawi bapak sapumawa lengan noi songkok siling. Manggi rika kupokada laku ture nanti tangka tiro rakatau tangka para kamar. Anda madu turasa dan anda borong rawai isi satu telarang. Karenangka sola pasasaran tuyu. Todi po alim ning kalua di po loko tangkaulanan todi po parandena tondo di po tangdan na pangleo. Akamban na to mapasa. Masirri manapa na to turun. Karang aku bulungku. Dedek aku belu aku singgah aku sare sebobokku. Untirom baragaling pasiruan natarapa. Untirom manararak pasiruan nabula. Mogai natanga mamma tangguraban bulu mata. Malayang tutu bagi ibu base komali. Matu tangan batina laku mabana lempang. Tialen Mariona laku bentu tuan likusan nakasan. Alami tiro rika tau tangta barika matangni. Bating itongan tena po bating Mario na po Mario. Manggiri kaki mukada temri kaki diulele yang tangan pino ikalako tangan na parika matamta. Saya anak pangloloan sangka pangosoran beti lagi itu di garagama suli di kumbu darang butu dawan lo sang tampana bintoin sang garaganna ratu belani sang bana. Tongkon pantarisan makaraeng na taruk pulauan na puang galugo lalo sukan daure na puang tumbarap. Lamay kaisungan di maya-maya di lembang na tongkonan layo. Taruk pulauan na barre na allo lalo sukan daure na lindo na bulan. Baka nanti yumba pantarisan makaraeng na taruk pulauan na marimbun. Lalu sukan daule na datumuan itu sang pasen ini itu sang kalapan datu dolota tiumba pada maribumi. Tongkon pantarisan makaraeng na pantaranak na padang tua balok lipu tumbo pulau lamai limbua pak na padang risang Allah lamai padang hari tokesan tondo na patobo bodaenan na datumuan tongkon pantarisan makaraeng na
Taruk pulauan na bahuwe lalu sukan daure na datumuane. Toma bulo lolong lako ba panalimbang. Mau tangkilesuan lako pentutuan lipu taruk pulauan na tumbang datu. Taruk pulauan na balimbing kalua loko tang kauran. Tang kaisan rakatau tang tae ka kapelalay lang lili na patang penanian. Kilaw isang rapu itu roni sampai manaki. Padang di Arya. Paga-pagalanggan siya yung kalambarin kasi marun barana. Lilina andan penanian na lilina. Ambalayata. Ihumba domay parang dimande. Paga-pagalanggan siya yung kalambar. Rekesi marun barana. Pantara na nandalangi pangaluluan lilihan duran pagatiyong badumay padang rimang kasak dulu ko jamililik na padang dipo goa to diya padang na itu meken dote to di muna tumuani aluang ina sultan hasan dan pak gantianana ayam jantan dari timur pak gantianana to bendang tu meken dote diya miring tasik kalua to nala balu tumbang mata mamusa to nala bausa pala tanah soko palo-palo balanda pungkasana Padang rimang kasak tondok rigo. Tondok na patara lolo dayangan nalaki padada. Nanai kombong total lugut cuy cede cakwa galak epak pada ku marara kasombaya rigo apat tarigone payung rilu mata sakari sangat. Woi pongkon pantarisan makarai ngenaran dan lagi tiumbak lelean nuran. Tu tiumbak jomai padang ri Jakarta pada dolok jomai padang ri Betawi tu nolalangi kalua tu mete batara asia-asian umpo pani angin numpolem tege tali Langan duga siya yung kalambar kisi barung balana pantara na parang dilengken dige toh daw pasya digna pamba to tiang gana tiumbak lo may lilit na parang ditampo talang parang natarang sa pulo tongkona pagalangan siya yung kalambar kesi barung barana pantara na parang di ranterolok angga temay gaya na di garo tarapang di mata pintan mandaun nalon ni kada nene endah tintin numpetindoy bisarato na potau bunga solusi sangka dia nani bapak lumpun tomatua pagalangan siya yung kalambar pantara na parang di kapala bitu tunang mananggara na telu kalau na pata bulan na telu tampana tondong na gamasi allo pa umpong lugang padang di eran batu umpong enggo bulan padang di bongkorra tihumba na may padang di kampung poya ondo pila tihumba na jo may padang lili na padang di rinding allo to di yung padang na naibendan to di polon to na lekongan bulan allo ang ina to di pusawan na talo matarik allo tabula mangga di pelendo to tiku bagang dianan na sando ba tungkasanan lili bonto mo tondo na nene biko nene tiku tamben para tero mo dainan na todolo biko todolo aw madem biya manita dalam biteran dan di mulut kita nete bokan lengko kali lagi gua na go pagi da go ke mane simpuro lo na umbu pendo kanda dengan limpo mo ko di yote balara nampak na kamarin dinatasi di yote lantai yang tuyun na kawaran dengan lantai inan mangga di bebalu sutunggak kaisungan sundu di pesisir siduanan inan didorekan daure mau di matai lola di salabi kayang di lindo tahu latane siti rolindo taruh bulan na simbol manik nasi manta berupa angga mana sariwana lokor loe rara tenau turu tu mamba daote lakian rara roh itu matindo daote para dula yang ilo pagapagalan palimpong kada sambung taruh bulan na kumo karampuan tasawan asam kakendenan kalindo mairikangan kitiro pak burolo kiran de bakuan kilesuan di pakan mahal lo kampoga
lambi duka inde pangdara na kena balimbing kalua pangloloan loko tangkauranan tong toroy toraya ulut na sa lukalua si tara naga kalimbuang boba sola panambutang makdi titimba tong pondo di siya wanene lempan pondo pangaran duka siya yung reke si barung barana pangdara na kena to daya padang de ram te pau daya lilik na ram te men bulu to daya apa te mona pada to daya tondo na dumuane tondo na pata singkai nan nalangkan barani tondo na sabang paron dan dainan na sadek bulu te paga pagalangan duga siya yung kalamba si barung barana na dai dan di Nusantara di Rumba pada di Jakarta tolong jomin tondo di Betau asa kita pulang makuara apa tondo contoh kasih dalam Allah masak kesolat masak kasih Allah dulu apa dia hari datang kita dalam dengan itu tapi sebab itu contoh di Allah lekona pun sini pula pakai kita itu
Selamat datang. Selamat datang dulu. Ayo. Wis. Halo, selamat tahun baru. Jamaah dan pintuin maka para dan depan itu disebut dengan selayaknya. Maka penanioriwan malami na tema itu dipuhukun na buang itu diputarong ko na asik to dipololo na sedana. Ang katemai sa mobe parero tintim paunganan balu sudirapa. Nagi ko tabi tapatan ng rampa talingan duwan ta kapalidan suling sew kataki kambyo santong pisang alala taki kabe iti bulawan pa ganjanan bulawan ta. Yang to katongkolan kamalintinan na Bapak Insinyur Martin Randa. Sang situsan sang tiang karana Insinyur Martin Randa Pak tu Bapak Gadis Jomai Jakarta. Tu rampo metandamali tu pun kaborok lakong siapa parei lain lagi alang letercie si taruh pitung pulang nanang lantang karua pulona si taruh naga tongkonan kamaritinan na keluarga almarhum Puang DP Bandaso keluarga almarhum Puang DP Bandaso ke Pondang Daru turangko untan datasi kira ramakampan untuk di Pulauan ibu kutang sideran rampo matangkian rampo marin dengan tedong tongkon mak pokonan lagi tutun mak kumbakaleke kuntan datasi kira ramakampan untuk di Pulauan ibu kutang sideran rampo matangkian suruh lain di alang letter B si taruh inan namoro misa namoro talu si taruh naga tongkolan kamarintinan na keluarga almarhum Nenek Siba keluarga almarhum Nenek Siba tanete tokesan rampo matangkian suruh laung pataru katongkolan lendengan namoro misa namoro talu batu laung pataru di katongkolan ta lain tegi alang letter B lantang namoro misa sekarang lantang namoro talu katongkolan kamarintinan na Titus Tandi SHMA Titus Tandi SHMA tongkolan Maleno tu rampo tongkon batu malik tutun kaboro lako Insinyur Benjamin Pasambe batu Bapak Naveli lomba taruh di katongkonan paglang pasuni kamarintinan la indegido lantang VIP si taruna katongkonan kamarintinan na Samana Pasambe Pangkalambul Kalteng rampo mipatu lako Bapak Feli lawan pataru katongkonan alangan-alang antara orang karua 90 misa pidana keluarga almarhum Sanai Lukit keluarga almarhum Sanai Lukit Karnayu memang lagu si Bapak Anak Kidul dan tamu kami lantang nama Bapak Anak Kidul katongkonan kamarintinan na Paseo may Makassar may patu lagu sa Palembang dan tamu lantang nama Bapak Anak Kidul katongkonan kamarintinan na Grace Serenena Grace Makula may patu lagu sa Palembang lalu tamu lantang 20 talu katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum JS Badando ini Salemo ngero rapolo kabatan dia suruh ini butulan di dalam lalu pelajaran katongkonan kamarintinan na Padero kayu kepadu juga katongkonan katongkonan kamarintinan na Jason Mari dari Jakarta rampo waktu dengan tema butuh rumah dan bapak kalian yang berlaku bilang bapak anak Arsa
Padulang babahagia, labenta matalong upulong dito si darulang tang patang upulong napa, katungkulan kamarintinan na Papa Aulia Makassar mempadulang babahagia, katungkulan kamarintinan na Lerikar Cairo mempadulang Bapak Naorel, labenta magianang pulong na napa si darulang pagkarola katungkulan kamarintinan na Lerikar Cairo rapa marinin ang tenong tutin maayon ang papakaleke mempadulang Bapak Naorel. Tutun kaboro ala ko Bapak na Arong katungkunan kamarintinan na Mama Rima. Si Mama Rima Jomay Jakarta. Rampo metanda mali tutun kaboro ala ko si Bapak na Arong katungkunan kamarintinan na Bapak Kaleb. Si Bapak na Kaleb Jomay Jakarta. Rampo metanda mali tutun kaboro ala ko Bapak na Arong katungkunan kamarintinan na Bapak Nadine. Si Bapak na Nadine Rantepao. Rampo metanda mali tutun kaboro ala ko si Bapak na Arong katungkunan kamarintinan na si Bapak Sipal. Si Bapak na Sipal Jakarta. Rampo metanda mali tutun kaboro ala ko si Bapak na Arong katungkunan kamarintinan na Lydia Jomay Kendari. Rampo metanda mali tutun kaboro ala ko Bapak na Arong katungkunan kamarintinan na Bapak Dallen Jomay Jakarta. Rampo metanda mali tutun kaboro ala ko Bapak na Arong mintu na to laya indeki alang letter E si darulang tang nomor apa sila kapitu Dewan Tasya Kontrapol Matagian Suru lain di Ronda Marintin lang tapi itu 57 60 tahun katungkulan kemarintinan na Palus Mikrita Palu Pabula Bapak Naorel labenta ng pulukan na Bapak Kasera katungkulan kemarintinan na Bapak Aulia Makassar mempadulang ko siya Bapak Aulia dan sama pulukan sa Pulau Kasera Indar Lerang Jomay Palangkaraya mempadulang ke Bapak dan labenta magiging lamtang sama 22 sama 25 katungkulan kamarintinan na PPK Punto Batakan PPK Punto Batakan Pendetet mempadulang ke Bapak dan labenta katungkulan kamarintinan na Mona Raru Rampo Nangkian Suruh dan Debora Marintin katungkulan kamarintinan na Yes Bandaso pasang Rampo tongkong ng kampung na sa Pagidon na ang kamarintinan na keluarga almarhum Sumpak Bandaso. Keluarga almarhum Sumpak Bandaso. Rampo matanggihan suruh ng Degonido Marintin. Tongkong malalakang 52-55. Katungkulan ng kamarintinan na Insinyur Iliago Pabendongan MSI anggota DPRD Samarinda Jomay Samarinda. Katungkulan ng kamarintinan na keluarga besar Jemaat Sibunuan, keluarga besar Jemaat Sibunuan dari Sibunuan, Rampo Mempatu Rampo Yohana Ati, Gideon, katungkulan kamarintinan na Bapak Victor Natun Batara Isha, keluarga besar Bapak Victor Natun Batara Isha, sampun jendeng Rampo Makan Iyang Juru, Karul di panggonan lain di alam letter E. Letter T, si darurat tanah urang usaha tanah urang talu. Katungkulan kamarintinan na keluarga almarhumah Bapak Widi. Keluarga almarhumah Bapak Widi mengkana Rampo Matanggian Suruh di Kota Marintin. Katungkulan kamarintinan na so tinggal ada kompak. Rampo Matanggian Suruh di Kota Marintin. Katungkulan kamarintinan na keluarga almarhum Indo. Keluarga almarhum Sene Indo Kampung Kuya Rampo Mempatu Lago. Pakan dalam utama 95, Sida 92 95. Katungkulan kamarintinan na Faresman Koro Rampo Matanggian Suruh di Kota Marintin. Katungkulan kamarintinan na keluarga almarhum Sumpak Bandaso. Keluarga almarhum Sumpak Bandaso Rampo Matanggian Suruh di Kota Marintin. Katungkulan kamarintinan na Bapak Gading Sangalang Rampo
bago lago siapa lepas tama ka papa kano kano dan bago lago ng tonate ng kepada maritim. Kaya tunggulan sa kamarintinan na Bapak Kanor batu sa Lehans ari yang magal ng bago lago pang nabilion. Nilamin ka malapang 20 na pa 20 karura. Kadang ka ng kamarintinan na gildi kang rorean ng bago ng tonate ng kepada maritim. Kadang ka ng kamarintinan na sa nesakke pao kapisan. Ram pematang yang sulungin dan dalam dokumentato lagu Bapak dia lagu taruh dari komponen dan dari anak letter SD taruh yang terlalu itu kita turun napa kita lagu kuasa lagu ragaduka produk kuri di ragaduka lina na di papa lagu kami tidak diketahui dari kamatambi makam dan kinan duta tiada larang terkalu manimpa ki mengkara apa tamat disangka datang dum kalau daram makam dan kinan tama pasak manimpa kita makammu minto una painan karo atarong kasi tula kabatang tutong sidaran marilang kira dalam tikalungan kesangkang nakandung kalunaran ten sarap polian paraya belanna sanda una utamara katalang lang pagana kuriyan sumanga sanda kalabeng bay tama akabunan naulas sa abu polian paraya da lasum puloloko na lauko pendaunan na iyo tabi lago kita sa luraran kalubo kung tumanda ko lang te lantang talawi garo ng bulen bagi kuwa tabi tabi tayo lang musulang kararata aku bangkela kali kali kita tadi dari belak lagu inang cuman tadi dapat dua lagi para pemabor lagu kita minta sulanasang kita minta kamara buku kota deh kita ya sulanasa lagu pemabor batu batin tanpa bersikur kalawan painan tanpa maloga berdiri kanta Tongkonan tanite peraukan tokesan rombongan na senene arma tongkonan ikona petarian tokesan rombongan na senene inet leatung rombongan na Bapak Amos tongkonan tumbang diata liatung rombongan na lekol Agus sampai Allah batu Bapak Analia Jomai Makassar rombongan na senene uti tongkonan Buntuli Agung rombongan na Bapak Rian Piongan rombongan na keluarga almarhum Nenek Laso Tambolang Songgo Batualu rombongan na Nobel Bandaso Jomai Makassar rombongan na Perdi Bandaso Banjarmasin rombongan na Gusnadi Bandaso Jomai Makassar rombongan na Senene Repa Rantebao rombongan na Naomi Bandaso Jomai Jakarta rombongan na Yusuf Untung Jomai Kolaka rombongan na si Bapak Repa Samata rombongan na keluarga almarhum Puang DP Bandaso rombongan na Nenek Mayu Tokesan rombongan na Iga Solaeting Pangaloan Bongga Karadeng rombongan na Nenek Rian Tondok Kiring rombongan na Nenek Pasa Tokesan rombongan na keluarga almarhumah Nenek Luking Karakayu rombongan na Nenek Eda Tokesan rombongan na Nenek Eli Tondok Bangla Tokesan rombongan na Nenek Eda Tokesan rombongan na Nenek Rere Seseng Butulimbong rombongan na Bapak Herman Sarita Seruyan Kalimantan Tengah rombongan na Galang Sarita Jomai Jakarta Nenek Mayu Tokesan Nenek Laso Padang Tokesan rombongan na Nenek Eli Tondok Bangla Tokesan rombongan na Bapak Agung Rantebao rombongan na Selin Anggi Sola Adinna Lobe dari yang betul tujuan asal lara asal buku saya kamu turarana lalim penghormatan pali sunnah ada anak ranti kalua sangka anak tandung kalau nara dia tuh Bisik. Harap nanti Pak.
mama. Iya, dia yang perang. Pagi. Ya. Makasih ya tuh. Itu dari mana? ulang abatik kumuana ulang iya mana rangale nakaden de sabde balik
tangama maaling ululuan sanlebay ungkong mga sanlenuan Elanda manokadi tiro solo mengkailing di mantalurut ko. Langan-langan oi sangabarana membulian boleh oi. Kena muale maatanga. Kena pande maapanata. Mematu batina kumanasaka Mariona. Kena madiloloan daw baluan inena to ditendeng daw tongkonan tololona. Diloloan na manarang ditendeng na baisan. Langan mi pande baliyo reke mi sumpu manarang. Kedo di sabu-sabu bokoona ikabe li suarana. Langan nungka keke buntu reke ribak tanete dingka buntu tangan serang. Tane de tanah bobe rambu Hoi ampang basi temeng karapang to bindang panikuan lamay lili na pada malili ako taro kubulawan na si ambe sarigay lalosukan daurena taruh kepulauan na sindo sarigay lalu sukan daurena siambe sana kulungan langan si ayo kalamba si baru barana to kanna mate tu kapa maleso karuan na lamay lili na padang rito kesan tondo na siapa tobok daenan na datumuan rampo umpo ulang rara makamban na mata lalandi bukutang si piadilan ano kaala sambuan lumuk dandanan sangka na nenek na nenek mengkailing lalu lungan pisik sangka na todoro pangalit langan nung pagkasaliring nung paminting tanah saririn pamatua indu ko batang adikalena pamanu tondon to batang Allah tampo. Iya, kalau Rasul Gracias.
Mitsubishi. Yo kanon na Pak Wak Kapolres mantan Bapak Polres. Yo banuan na Bapak mantan Kapolres. Waka. Waka. Ito lampa. Joto Lamba. Tahu redaksi lamay dulu. Demo te buku la sule loko la lanna la tibali pa gulingan na pa ya joto tabe tamalong pa ate pa tu nampui ti auto talong meri yo tabe mai para mentoki kuah kurusumanga. Ditoleh pa hormat ikan iya tabe di karinganan kalimit tama abiswa ba di tamale pang geser itu jo iya malah pa latas iya jo konon na waka tan waka da ton utara tamale pang penelesaw pa di tama abiswa iya din noto jo latas su mo na pangalapa jo de yung pwede mo setengah jam akan balong yung tabi na sinubang ngalalang yung pada mo to Tuliko. Purapo ada mali tutut kapolo ako Nenek Diona. Latangkonan kamalitiana Bapak Herman Sarika. Bapak Herman Sarika. Seruyan Kalimantan Tengah. Purapo ada mali tutut kapolo ako si Bapak Napeli. La minta makilatang si Bapak Napeli. Katangkonan kamalitiana Kalang Sarita. Kalang Sarita di Jakarta. Rampo Mitandamali tutun kaboro lago ledda ipan pasambe Nenek Mayu Tokesan Rampo tanda tasikira ramakaman Toding Bulawan ibu kota Masjidan Rampo Matakian Suru Lali teki namoro misa namoro talu katongkonan kamalintinana si Nenek Laso Nenek Laso Padang Tokesan Rampo tanda tasikira ramakaman Toding Bulawan ibu kota Masjidan Rampo Matakian Suru Lome-lome Rampo Mitandamali tutun kaboro lago si Mama Aring Lelangan ki alang si taruh lanta nomor karua si lago sang Pulumisa Nanti gua susimo sang anak pak katenan Bulawan tadi kami santung di batang di kaleta di kabi di Bulawan di ton batang ta apa
Nagi bola susi masa karara tepakan dengan bulawan kami kambio sampung coba tangan dikali kami kambio di bulawan dia penentu matangda. Nah lagi kuang bayi menong dia buka iwa lagi kusi dengan kararangkang. Dapat minta kaborong patelentik tata tibiru manang palagoy ng pura di papatuangki. Di nasi upa nakatongkonan tala sumpulangan lolokon na upo pendaunan na natuntong muriatan nunki kadanisa nasalanan ki di saramisa bungan na anatang lapin nilakan natang pesanisia. Natuntong ki parampo kabor kalau kaleta kumuha kita rarabu puturampo makangkian suru rarabu puturampo makangkian suru kinalolalanta la sitiro ki bapa na Aurel na bapa na Adi maade tangkian suru ba atu yang patu lawan na katomate la sitiro ki bapa Aurel na bapa Adi nasi tarung na lampa saka kalena rombongan na Papa Vino yang main Jakarta, rombongan na Mama Revi Rantepao, Nenek Rey Sangala, Syana Indri Karasid, Pak Andro yang main Mamasa, rombongan na Bapak Aril Arab Dubai, rombongan na keluarga besar BPL dan perangkat Lembang Tokesan DPRD Kota Balikpapan, rombongan na Bapak Yosua Marang, rombongan na